У рускім керестуре сонячнику того року було зашате на векших поверхностях як в лоні, але і попри тим жатва у третім тижні августа уж при концу. Тоти кадри знімані 14-го, keď жатва була закончена на приблизно 75% поверхності. Коли сте того літа покомбайнували сонячнику? A kolo 100 holti. І як ви потраю? Je to u tých podlých žemov, ktorí zachoreli, tá menej ako 2 tony, a to tých lepších tam 23 metéry, 22 metéry po holtu. А і то досить подле, hej? A podlo, jak sa občakovalo, že budú, bo bardzo krásne boli na jar. Takže občakovalo, že bude skoro 3 tony, bo pred 2 rokami bolo i 3 tony, 28 metéry bolo normálne. A evo ešte teraz som nemeral, dok malo pôjdem na mážu, no to znam, keď točno mám, hej, mám hoj dipol i uvidím, keď on na čurelu, no to bar živecka budem nazad. Ale tak varia, že ide kolo 20 metéry do 22, 18 zavišiť za jaka i žemi, hej. А в тим другим полю говориться, že vám, keď ste šali, podžubali vrany. Hej, pođubali i vrani i mješe to nije bar spačelo, a to nije ga ni podsadzovať ani vamo tamo, ta vecka mi to z moju daku tak išli ručno. I dobre to ono bilo, bo poschodzel vonare varim, to ti vrani, keď mi na tim koncu oni pojdu na jetot konec, keď mi na jetim koncu oni tu. No ta takže daku som chodzel jako tak kljapkazi, plašizi, ale nemohlo to doma, ta takže bol ritki, ale nie, ani veci tam guvalalo, nebudem klas, doma nevrezi, preto ti vrani. A pala tu, ozda do jeden zišlo, ktorý jak posadzeni, znači tu ušku zdali odvalalo i zišlo dobre. Bardzo niska a kontna cena nikomu nie odwituje. Victoria Group pred 2-3 dňami vyšla za konečnú cenu 28,5 dinari, ale to produkovateľom málo. Ta narok tej oljejarki hodno bud zašate veľa menej.